khovel natna omlo na hmun thi na in hmun achan ve lo na hlau thon na le mang an na in thla azar ve ngai lo na hmun chu he hmuna hian boru ka thiang hlima pangpar tin te chuan rimtui takan chua ramsa te le mihring te chu thian tha ang main an leng dun thin ni asat em lai po in thlifim atle heu heu renga lungai na mit tui om lawa in thenna om heklo hlimna hlir ani mai hemi hmuna hian mihring ma saber chu siamania pathian nen mai chana anin bia hei hi thon thu mai ani lo hei hi kan chaka kan thak hlel em ani helai hmun hi kan in ma saber chu ani eden huan mihring chanchin kan chuile thian thil mak tak tak seitura om thin ani khovel nam sang te hian thon thu in ang kan nei veka Greek ho chuan Golden Age tin an soya mihring te lung kham nei lova an len lai hun Sumerian ho chuan Dilman an tia thina le natna omlo na hmun thiang hlim ani Persian ho chuan Paradisa an tia hei hi sa prong chuan Paradise tinani engwang nge nam sang in hlat tak te hian ngaidan inang an nei vek achan chu kan DNA a hian memory hriat rengna ain phumruk tlat wang ani ma na kan vai hian yenge modi takin kan chen na masa eden huan kha kan langai vek ani kan zawai hian no cho kan nimiawa ma se Bible chuan eden huan hi thon thu mai ani lo ti min hrila Genesis bung nia chuan Mosian he mun hi khoya chiang e aum hriat nan mun ming le lui ming aziak lang tlat mai Bible chuan atia tin lalpa pathianin chaklama edena chuan huan siama chuta tang chuan lui alo long choka penglia ain thena Pison Gihon Hidekel emoti Greece le Euphrates hengzinga aming nung pani Tigris le Euphrates te hi voin thlengin irakrama an laluang renga aomzia chu eden huan hi van borok sang tak kan ban phak lova om ani lo he lei voina kan ra kan chenna leilunga nge hian aom thin chuti ani chuan khongai aom tak kum sang tam tak aliam nu hian chu hmun chu kan la zong mu thei angem tui alet khan anoi bo vek to nge pathianin mihring mu phak lo turin athuk ru to zok tun tuma hian Bible chau ni lo science geography le archaeology mangin mihring te chen na ma saber eden huan zongin zin kong i han zo ang le leinoi atanga leichung sang tak thlangin kan chui do na man lai map hlui te pharin he thuruk in thup hi hai cho kan tum do na ni tuna kan thil chui lai hi ataka kan chantir do na ni thon thu angin history a kan pakai don kan kuta kan nei chun he thuru khonna cha bi chu Genesis bung hi ani a Mosian helai thu azia hian khoya nge eden chu om ti hriat na turin map aziak til tlat lo ngai khachiang te tin eden atangin huan ti hnong turin luialong chuaka chuta tang chon apeng dara pengli alo ni ta a lui pali heng lui pali te hi kan jon mu thei chuan anar chu kan mu theiang chu anar chu eden huan ani lui pali zinga pani te hi khovelin a hrachiang hle a pakhat na chu Hidekel hei hi Hebrai tong ani a tuna chuan Tigris kan ti pani na chu Euphrates mepa lo ente heng lui pani te hi Turkey ram tlang sang tak atangin an luanga Syria ram paltlangin Iraq ram thalera an luang luta chuta Persian Gulf tuipuya an luang luta ani Tigris le Euphrates heng lui te hi thon thu ami an ni lo voin hian amuna ikalin itlo theya imu theyani chu wangin mitam tak chuan eden huan chu Turkey emo Iraq rama aum ngei ani ti in an ring het mia ma se thil in mil theilo ala om tlat chui theina tur lui pani kan muto a ma se pani dang hian thil ati boy vek Genesis chuan lui ming pani dang asoi tel tlat Pison le Gihon khoya nge heng lui te hi an om khovel me pa hian Pison le Gihon ming pu lui om to lo ani abo top ni in alang ber Bible chuan
pison lui chu havila ram rangkachak le lunghlom na ram zong hol chok tu ani atia havila chu Arabia thaler Saudi Arabia hi ani mela ma se thalera engtin nge lui puilian tak alon thei maktak main satellite mangin Saudi Arabia thaler noya hian lui pui hlui fossil river lian tak tunaro to si an muchuak tlat ani aya ti boizol tu gihon lui hi ani bok mausia chuan gihon chu kusram zong hol tu ani atia kus chu Bible dang le history a tarlan ani danin Ethiopia emo Sudan Africa hi ani han ngai to te Tigris le Euphrates chu Asia khomol puya Iraq rama an oma gihon chu Africa khomol pui Ethiopia rama a om engtin nge Africa a lui le Asia a lui te chu nar thumun atangin an lo chuat hei ain kara tuipui sen le thaliar lian pui om si a hei hi Eden kan zon na konga har satna lian ber chu ani geography ain mil theilo ani voin map kan en chuan Genesis bung hi a ain zia dan hi thil theilo ang tlat Africa le Asia hi mun khata an inzom anga yani nge nia man lai khan khovel hi alo dang lam viau zok tui alet khan leilung pian mang hi alo in thlak dang lam vek em ni nge nia kan zon na mun hi adik lo zok he thil mak chui chok tur hian theory lian tak pathum kan en angai don ani theory pakhat na chu Iraq ram thaler theory pani na chu Turkey tlang sang theory pathum na chu tuipui mong mihring te chen na ma saber chu tuipui hnoya apil bota ani theyangem tuna kan map soite kha zuin amuna ngei ikalang u mit han chingla Iraq chim lam ram ro taka ding ni in hanin chante ni asa in khli athovuk vuk renga ma se helai hmuna hian thil mak taka om helai hi alkurna anti chu ania heta hian Tigris le Euphrates luilian takte chu anron inzoma hmun ro le thaler kara helai hmun hi chu ahring dupa Marsland anti dil le hnim omna hmun ani mitam tak chuan hei ngei hi Eden chu ani anti achan chu Bible chaklama ati le mihring ma saber te sul hnu Sumerian civilization lo in tana hmun ani wangani heta hian adama thing anti thingkung upatak ading reng thina ma se tuna chuan athito he hmun hi amoin ahringa ma se paradise pialral chu ang chi alo kholum anasa in tuilianin achim fawa nunna thing aya tamjok chu hnim tamna le hmun hnong rim tuilo tak anni pathian huan moi tak chu hetiang mai hi ani donem ni Iraq thaler lum tak kalsanin tuna chuan marlama Turkey le Armenia ram ria kan chawang Turkey le Armenia ram ria kan chawdon ani mun sang tak tlang chip vot taka archaeologist le Bible zirmi tam tak chuan heti hian an ngei to a lui chu along chuak thina ni chuan ahnar chu mun hiama om theilo mun sang taka om turani ti in an ngei to a heta tang hian Tigris le Euphrates te chu an lo luang chuaka helai tlang sang taka hian man lai temple hlui ber Gobekli Tepe anti chu an mu chuaka he temple hi kumsing chuanga upa ni a mihring te hian Eden huan an chua san hnu khan Eden huan hriat rengnan he temple hi an sa ani mai lo mo helai hmun hi amoin a thiang hlima ma se zona pakhat ala om theitlat khoya nge luidang pani pison le gihon te kha an om tak tlang chi pa hian mu tur om si lo ole tuna chuan theory hnung berle makber kan lo soyanga leichunga ni lovin tui hnoi lama dei ani thung scientist te chuan ice age lai khan khovel tui pui level hi tun ain metar za chuangin anhiamani antia han mithlate tuna Persian Gulf tuin achim mek na lai hi man lai chuan tui reng mu tur om lo phaizol nuam le zau tak huan moi tak ani thin chuta tang chuan Tigris te Euphrates te pison le gihon te chu an lo luang luta lui pali te chu he phai nuam taka hian an inzom khom thina ni ma se kum tam tak liam ta khan vur atuya tui alo liana Eden huan chu tuin achim pilta ani he theory hian thil tam tak a hril fia thei
engwangin nge lui pali te hi kan hmu kim to lo tuin achim bo to wang em ni enga tinge Eden huan kan hmu to lo tuipui monga aom to wang em ni pathianin vantir ko aven tir kha tuipui lian hi ani theyangem heng theory pathum kan rin dan te hi a thaveka ma se khovel history a thil thlengro pui berle rap thlak ber pakhat hian engkim a thlak dang lam vekani chu nowa hun laya tuilet kha ani kan mep te kan ena kan theory te kan soya ma se thil pakhat kan thengil fo thin chu Eden huan kha park mei ani lo pathian le mihring in lai chin na mun thiang hlimani kha in lai chin na kha acha vele huan po kha acheve ngalani sual alo lu khan khovel adang lama adamale evi chu no chu anni ta a an hnunga chuan huan kong khar chu khar nan an nia kirle tum ma se an thei to lo achan chu veng tu anom tlat to wangani Genesis bungthum changsom ni paliya khan thungai thlak nuam lo tak kan hmuwa pathianin Eden huan chaklama chuan cherup ada a chu chau ani lo khandai verton zok mei al chu ada boka hanmi thlate vanter ko chak tak le khandai ama a virreng mei al hlua hei hian thil pakhat chi asoi tuma an lut tur ni lo mihring tan kong aping to kumsang tam tak chung chu he huan hi khovela hian ala om vereng ani thei ma se tuman an hnai ngam lawa ram huaite ramsa te le mihring te tan kal thei lo ani ma se hun alo kal zela mihring solna alo na satial tiala pathianin khovel ashem alo ngai ta hiala chu kan geography ti dang lam vek tu nowa toilet kha ani bible in asoidanin van atanga ro sur mei ani lo tuipui mong te chu alo khichata aum zia chu leinhoi atangin tui alo chik chuaka lir anghinga tlangte achima khovel leilung pian mang topography zong ain le thok ani longai to te thlatam tak chung tuin khovel achima tui akiam le meu chuan luipui hlui te kha an bowa tlang sang tak te kha achima huan moi tak Eden kha chirle leivung cha tak noya apil bota ani chu wangin Genesis bung ni a map kan hmu kha toilet ma ami ani toilet nuwa chuan khovel adang lam vek to ani Tigris le Euphrates te hi aming ngai pu in anuwa an lo long chuak le ani thei ma se pison le gihon te chu leinhoi pillaril taka an bo to ani kan zo na chu atop na alo thleng ta khoya nge Eden aom a chan na chu aom to lo ani kan hmu phak lo turin leile lungcha tak noya abo hlen to po ani ma na pathianin athuk rutlat to ma se beiseina alomem he mun hi kan hlo hlen to tak em ni kan jin kong atopa Iraq thaliar atangin Turkey tlang sanga kan kala Persian Gulf tuin hoi thim taka kan pil boka ma se Eden huan chu hmu theya ala om ta chuang lo kan bei dong do nem ni nilawe kan zon na kong hi adik lo zok ani theyangem Eden huan chu GPS coordinates latitude le longitude a hmu thei ani lo aniang Eden chu pathian le mihring len dun na mun ani satli lawa in lai chin na ani zok adama masa khan huan nuam taka thlemna do zo lawa ma se adama hnung zok Isu Krista chuan huan dang pakhata thlemna chu a hne ani chu huan chu Getsemani ani a adaman thingra ai awangin huan atangin no chu ani a Isu chuan thing cross aput awangin huana chuan min hroilut le don ani mit han ching le la huan kong khar veng tu vanter ko le khandai mei al kha han mi thlate kha khan kong adang tlata tu man an paltlang theilawani ma se cross lera khan Isu chuan kha khandai hriam tak kha ataksa in alo donga pathian thin urhrem na mai al zong chu ama atlata a kong khar veng tu chu akal sunta kong ain hongta Bible topna thupuan bung somhni pahnia khan enge kan hmu lui kan hmu le ani nun na tui crystal anga film le Genesis a kan hlotak nun na thing kha alo om le to ani a hna te chu namtin damna tur ani a ta chuan an chia reng om to lowang hei hi kan Eden tur chu ani Iraq thaliar ram ro tak ni lovin van Jerusalem moi tak chu wangin Eden huan chu me pa zon boyangai lo archaeologist ten an la hai chuak lo ani theya ma se nangma khan hai chho turin om reng to ni Isu Krista i thinlunga alu ni khan i thinlunga thaliar ro tak kha tuinungin achoma inuna nunna thing alo trowa pathian nen inin kar a tha a kha tak kha
Eden huan chu ani Pathianin Eden thar a aya moi zoka min hroilu le ma lo chuan ama nena len dun hi lei Eden chu ani ri he video ilo hlok pui ani chuan i subscribe ve ngei don nia midang te hne na ilo share bok don nia